Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 2'si Cuma günü. Biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmeye hazırmız. Donbass'ta Kenya'da atışlar yarı geceden Rusya işgalcileri 2 kere tınçılık rejimini bozdu. Boyvikleri Nijneteple ve Novoselovka ikinci civarlarında ucum yaptılar. Büyük kalibrli pulemyotlar ve granata toplarından atkanlar. Ukrayna harbiyleri arasında kimse zarar görmedi. Kırım'ın işgalci FSB idareligi ATR telekanalının alıbarıcısı Gulsum Halilova'ya karşı cinayi iş açtı. Onun silahlı şekillenovunda iştirak etuvde kabatlaylar. İş materyallarına göre o 2016 senesi Numan Çelebijihan batalyonunun terkibine kırıp ona informasyon destek göstergen. Yılın 12'sinde mahkeme ona 2 aylık tevkif müddeti belgelegen. O halkara kıdırıvga ilan etilgen Gulsum'un ozu en karşı cinayi iş açılığını hakkında içtimai ağlardan öğrengen. O 4 yıl evvelsi Kırım'dan çıkıp bütün bu vakit devamında Ukrayna teritoriyasında bulunganıdı. Moskva mahkemesi 3 kişini tevkif etti. Olar iyulun 27'sinde kütlevi narazılık aksiyalarından son açılgan cinayi işte kabatlana. Иван Подкопаев, Кирилл Жуков ve Самаридин Раджабов kütlevi tertipsizliklerde kabatlana. Bundan gayrı bugün Alexey Miyalag'a da sınırlı tedbiri belgelenecek. Tevkif etilgenlerden hiç kimse kabatını tanımay. Kirill Jukov açlık ilan etti. Bundan gayrı Moskva'da yarınga planlaştırılgan narazılıklarını Rusya hakimiyeti yasak etkenini belli oldu. Orta ve küçük özek raketalarının yok edilmesi hakkında mukavele artık çalışmay. Amerika Birleşken Devletleri anlaşmadan çıktı. Sebebi Moskva mukavele şartlarını becermegeni. Washington'un ihtarlarına bakmadan Rusya ve SİKA'da yasak etilgen özek silahlarının yapılmasını devam ettirdi. Bundan evvel Almanya Dış İşler Naziri Heiko Maas bildirgenine göre mukavele Kreml yüzünden toxtatıldı. Ve SİKA'da 1987 senesi Sovetler Birliği'nin yol başçısı Mikhail Gorbachev ve Amerika Birleşken Devletleri Prezidenti Ronald Reagan'ın imzalanğanıdı. Böyle etip ve SİKA sovuq jengni toxtatqanıdı. Aynı zamanda Minsk anlaşmalarına bakmadan boyvikler станица Lugansk'da Ukrayna'nın nezaret etilmegen köpür kısmına sapörlarını kırsetmeyi bu haqda OBSE közetçileri haber etti. Minasızlaştırу kararı Minsk'te 3 taraflı iş gruppasının oturuşunda alınğanıdı. Avgustun birinde taraflar köpürünü tamirlep, onun yanındaki topraklarını minasızlaştırу hakkında anlaştılar. Alazarda 1300 kilometre temizlendi. 31 patlayıcı alet tapılıp yok edildi. O tarafından da bizim ştabımızdan da laf ettik. Olar vaziyetini nasıl anlaganlarını ve bu bizim tarafımızga nasıl etip anlaganlarını öğrenmek istedik. Tam belli olganı bu yerden başlap o tarafkaca minasızlaştırıp geçirilmek gerek. Ukraynada demokratik mектep Kiyev'de halkara tahsil konferensiyası keçi. Anda bütün dünyadan kelgen 750 kişi iştirak etti. Kiyev'de belli hocalar çıkışın bulunacak, sonra ise Vinitsa'da ana babalar ve hocalar spikerlerinin konuşacak. Teşkilatçılarının kaydetkenine göre Ukrayna için bu tahsil sistemasını deniştirmek için acayip bir fırsat. НСС bu demokratik tahsilden Ukraynada herkes faydalana bilmesi, her bir balanın istidatını ve özünü inkişaf edebilmesi. Her birimizin, her bir balanın arzusu var ve eminim o mutlaka gerçekleşir. Biz onu ömürge geçireriz.
Либияға ава учушлары артық кечірілмейджек. Себебі мемлекетте вазиет кергенлешмесі. Июльнің 30-ында Дәвлет ава қызметлерінің телекөсізлік шурасы Либияға бұтын учушларны ясақ етті. Өлкеде арби сияси вазиет кергенлешмесінден долайы болей қарар алынды деп хабер еті Дәвлет ава қызметі. Тек естесна БМТ ОБСЕ ве Қырмызы хач кебі халқара тешкелатларының фаалиеті черчевесінде япылған зеретлер. Тарихи қарар Сауди Арабистан акимияты қадынлар үшін бірден бір қач сынырлавларны ләғу етті. Әндіден 21 яшына кірген қадын қызлар юртышына өз башына чыға біле. Бұндан evvel олар әркек ақрабасындан izin алмақ керек еді. Бұндан ғайры қадынлар бала доғылмасыны да өзлері ресмилештіре біле. Құқық қорғаушылар тешкилатлар Сауди Арабистанны jinsiет сынырлавлары үшін пек чоқ тенқид еті. Мемлекетте денішмелер 2015 сенесі яны үкімет келмесінден сон башланды. Бір ел евелісі ерлі қадынлар илк кере араба айдав аққыны алды. Чилиде 5 зелзеле юз берді. Олардан ең күчлісі 6-8 баны тешкіл етті. Бұқта ерлі акимиет хабер етмекте. Ер асты итемелері мемлекетінің меркези қысымында Сан-Антонио шәрі жеварларында қайдетілген. Яраланғанлар ве зарарлар аққында мәлімат да жоқ. Чилиде зелзелер пек сық. Ола мемлекет юксек зелзелеви фалик зонасында болуна. 2010 сенесі февраль айында мұнда аман-аман 9 баға еткен зелзеле сонра есе цунами олған еді. Нәтижеде 802 кіші әлек олды. Кундақтан чемпионлар Винницада кундақ чаповы олып кечті. 8 айдан 1,5 елға қадар балалар үшін керчек бір тезлік ярышы тешкелі олынды. Ярышта кемлер ғалебе қазанғаныны мұхберлеріміз біле. Кокос Яков бүгін ilk юбилейні қайдеті о 1 яшыны толдырды. Бірінші доған күніні о кундақ чаповы ярышында кечере. Яків дуже швидко повзає. Яков пек тез дортаяқла ярыш хақында ешіткен сон мұтлақа иштирак етмек керекміз дедім. Ярышта 8 айдан башла 1,5 яшына қадар балалар иштирак еті. 30 қыз ве 30 оғлан бала. Олар үшін шерінің мерkezінде емшақ миндерлер қойылды. Спочатку буде забіг дівчата, а потім будуть хлопчики. Башта қызлар олардың артындан исе оғланлар чапа. Базы 8 айлы балалар олардан уйкен балалардан да тез чапа. Ярышның әсас қайдесі месафе кечкен балаларының ана бабасы оларға тұқынмамалы. Ама оларны бір шейнен желп еттірмеге мүмкін. Әрбір ана бабаның ұсулары шахси балаларны финишке анақтар, жеп телефонлары, ойынжақлар, яда шадырвақларнен желп еттірелер. Базылары есе атта эйв айванларны кетірген. Да, пустите собачку. 8 айлы Соломияны ең чоқ эйв папучлары меракландыра. Вона хоче його облизати. Оны ағзына алмаға істей, біз ісе izin бермейміз. Мұнда да оның арзысы папуч. Емоції переповнюють. Те сұратларымыз пек чоқ, сөз біле тапып оламайым, айретті қалдық. Галиплер ярышта белгіленмеді, чүнке тешкилатчылар әмді ана бабалар үшін әрбір бала галиптір. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Халисе Зенедин, Селим Тохтаров, Винница UATV. Құрметлі серджілері, бұдақыға бұсонки хаберіміз, да чоқ хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.